na ha ri xikolweni loko hi va ka relationship munhu ku ni bebuluka Mavambi because clinic a ri ka Mavambi a helelangi lwalanda anga ne jabela ke chikangina ni ke guliani matsangu yo yintwela machikelo ma mina ngwana mananga saba sa tu nga speak impilo batani time azoni kaya ku kahle xitapisa xa makule kahle mina na boti i tshama ka hina n'wana na xitandi xa yena leyi ku beberiwa ni beberiwa kusuka Jim Jones 6 ni ya sungulisa xikolo because akusuka nga ri ni fike nga grade 12 certificate ya umalusi le ndzhaku laha ku tirha swa tinyele mi humesini ka matric va se a ni teka swinepe okay lerano a ni ti lomu shopeni ndeni vanhu famba joni okay pala ku resign vona ku musi ni ku hakeleli ku a wu nga na hakeleli swona leswi munhu hakelela ku ni tirhini leswi a ni nga tirhi leswi a ni nga tirha leswi ku ra mu hlayeleli kala futhi mati na mfuta ya ndzi tirha ku fika loko ta fika sweswi laha na kona sa mchokwana hi khumbi swi lava mina ku mi hlayela lava mi ngo loyi ni ze ni ku teka vasati loyi loko mo vutisa mi question yaleyo ne loko no mi betisa mi nga chava exa ku ni teki kambirhi hi ku komisa yi va na kunene ku va na ku lan'welana kaya na first born ya 2011 okay first born ya Misiyo ita 2011 hi mhaka ku cha ku n'wi luza ntanga ku swi na problem swi vi ndlela yaleyo a mi chava ku nga luza a ni nga lavi ku ngopfu ngopfu leswi hi ku fulela yindlu ya mabyaza swa mi chika a henhla ka yindlu ya mabyazi mi nga chiki hi xitepisi mi a ku lo humelela mi nga tsundzuxa leyo ta hi kumesile Hakuamukela eka Oscar Makamu na Majivan Sisters YouTube channel. Seketela nsiya wena hi ku subscribe. Aye ripelini matsoka maka hina loyi a vulavulaka haleni i Rodwell Chauke loyi nkarhi wun'wana a nga ta va kha a kumeka kwala ka channel ya Oscar Makamu a pfuna hi swa ti-interview fana na sweswiwani lava ku va vutisanyana swintsongo hi ta kota ku tiva nqambi ya hina kumbe sini ya hina ku i mani u huma kwihi swi endlisi ku yini u kulisi ku yini mi pfukile botoska hi pfukile hi pfuxela n'wina hayi na hi hlayisekile okay loko ho mi vutisa ku i mani Oscar Makamu mi nga hi byela ku yini okay Oscar Makamu i Kulani Victor Makamu hi ku ya hi le ka pasi Kulani Victor Makamu n'wana risimati Phineas Makamu lava va tiveka ngopfu hi vito ra Shaluza na tinyiko Patron Chauke okay ni n'wana wa umune mi n'wana wa umune loko mi tswalo mi ri vanga hi tswaliwe hi ri 6 vanhwanyana va 4 na majama 2 mi tswalo mi ri 6 sweswiwani hinkwenu ma ha ri kona kumbe ku na lava no a helelangi lo alanda ku mina okay ku rhanga sesi ku landa sesi ku landa boti ku landa mina okay lo alanda ku mina a nga ha ri kona ku se lo alanda ku loyiwa okay lero isele ri 5 yeah okay ke vuxaka byi njhani sweswiwani huma kwenu mi ma ha tshama ndhawu yin'we kumbe n'wana n'wana se u tshama ka yena vuxaka byi kahle ngopfu mina na boti hi tshama ka hina okay n'wana na xitandi xa yena okay kamani ku sele va sesi okay mi bebulele kwi leyi ku beberiwa ni beberiwa kusuka Jim Jones munhu ku ni bebuluka Mavambi because clinic a ri ka Mavambi mara kaya le Jim Jones leyi nga hansi ka Mavambi okay kahle mi ho bebeliwa clinic ya ka Mavambi le clinic ali xongo nga ni bebulu xitangeni ku khale no masiku nyana ni okay ni byeleni na Oscar Makamu ba swa tidyondzo ta vona mi nga va ma ha tsundzuka ku mi sungule ku dyondza xikolo rini nakona kwihi
ya na swi tsundzuka nyana ni nga va ni dyondze xikolo I think ni nga va ni sungule 94 a ni nge se bebuleni then loko ni sungula 94 yaleyo ni ku A B a ku ri grade R okay then loko ni ri ka B a ni dyondza Jim Josa ni ri A B liya ivi papa na mhani va hambana so mi ni sala na papa okay ku saleni ka mina papa mhani va ta nteka loko va nteka ku ri xikarhi ka lembe 95 a ni nga ha ri xikolweni kwala xikarhi ka lembe so a ni tshama na mhani swi endla ku yini hi 96 ni ya sungulisa xikolo cause a kusukiwangi na remove swi vi hi ndlela leyo ni ya sungula xikolo hi 96 Amabambe primary school a ku ri kona bebuleni ya xikolo sungula 96 ivi ni dyondza ku fika ni ya high school high school ni fikini ka grade 12 certificate ya umalusi yi kona kaya okay me loko kambe ni mi ri matric mi endli lembe ma 2009 2009 a ka ha tirha swa ti-bachelor na ti-diploma kumbe ni hleketa ku le ndzhaku laha ku tirha swa tinyeleti mi humesi yini ka matric ka matric ni hume high certificate ya certificate yeah a mi navelangi nyana ku tikuma mi khe mi yisa tidyondzo ta n'wina kumbe mi ya college zo no a ni swi navela mara a ni pfilunganyekini hi nkarhi luwani cause ni ve ni luza mhani hi 2007 hi nge se fika kwalaho ni twi mi kombisa ku mhani na papa va vi va hambana a ni la ta cheka ku loko va hambana mhani na papa like a ni mi te a mi ri 6 hinkwenu mi vana va mukhalabya luya kumbe endzhaku ka loko va hambaneni ku ya ku vi ni vomakwenu lava nga landza hayi vana va mukhalabya luyani hinkwenu hayi vana va mukhalabya luyani hinkwenu ku na lava va nga landzela vomakwenu okay hayi na swi twisisa mhani va lovile va love 2007 I think a ni ri ka grade 10 i yini ku cinca loko ku nga va kona endzhaku ka loko mhani va lovile hi ku koma ka mihleketo ni ti byeli ku ka ha ri hava munhu loyi a nga va ku a ni pfuna ka vutomi bya mina which means na loko ni dyondza xikolo ku hava munhu loyi a nga ta ni endla ku ni ya mahlweni hi ku ya hi mihleketo loyi a ni ri na yona nkarhi waluwa leswi okay mara endzhaku ka loko va lovile a ni makuma ku sweswiwani loko mi loveliwe hi mhani ku va na vo mantsongo kumbe na vo malume va ku hayi lava i vana va sesi va nge sali va hlupheka kwala ka journey after death ku na lava va nga fika at least va ringesa ku pfuna hi swin'wana ku vutomi byi nga sali byi tika laha because ni believe ku mhani va lovile va siya vana lava a va nge se kota ku tiyimela ni la ta tiva ku mi yisi ku yini mahlweni ku na munhu a nga mi pfuna kumbe a ko va sweswi mi hlanganaka na swona mi ti dyela swona okay loko va lovile mhani a ku sele kokwani kokwani wo bebula mhani so a hi kota ku hanya kokwani a va denda okay leswi vulaka ku mi kulisiwe hi mudende wa kokwani exactly kona kwalano no swa saseka mara na vomakwenu a mi swi kota ku sala mi khomanini ku fana na loko ka ha ri na mhani ya na swi swa ha khomanini hi ndlela leyo ya swa tsakisa okay Botas ka mi kombisini ku a mi ri na mihleketo yo koma loko mi heta grade 12 ku hava munhu loyi a nga ta mi pfuna ku mi kota ku yisa tidyondzo ta n'wina mahlweni leswi vulaka ku hi ku hleketa ka mina no twa nga ku n'wi se a mi ri ready na ku tiyimela like mi ya tirha so ku nga ri ku mi fanele mi yisa tidyondzo ta n'wina mahlweni ya lexi xi ri kona i ku kusukela na ha nghena xikolo ni vula ku kusukela loko mhani va ha ri kona a ni nga ri munhu luwa wa ku va ni longisa okay a ni ri munhu luwa wa ku la nhlokweni a ku tele mali a ni ri munhu wa business a ni xavisa kahle okay beside ku xavisa loko ni ri high school se a ni teka swinepe okay leraro a ni ti longisa a ni swi kota ku loko ni ri xikolweni ni xwa xikolweni ya ku xaviseni ka swinepe
so loko bindzu swi ri a ri na nkoka ku tlula xikolo musi ku ya hi leswi mihleketo a yi kombise kombise swona. so a ni swi kota ku ni xwa xikolweni ya ku hlatiseni mi kuma nkarhi wun'wana loko ni xwini ni ya hlangana na class teacher loko ni kha ni vuya va ringeta ku ni byela ku tekela xikolo nhlokweni mara hi ku nhloko yi nga ri kona swona ni nga vi na mhaka na swona xa mina ku ri ku loko ni huma ka grade 12 a ni nge he vuyi a xikolweni hambi ti-result to va ti yimise ku yini grade 12 a ni nge he vuyi mi tshama mi tirha so ya ni tshame ni tirha 2010 a ni ri a ku ri na cotton yin'wana a ri koka Mavambe a ku ri mina ni operator la cotton na ni fonisa then ku fika from January till November ni fambisa ti-CV maxopeni and then va ni thola ka PEP so hi 2010 in November a ni ri casual ka PEP December January and then loko ku February a ni hindiseli CV ka Shuzone Shuzone va ni thola ka Shuzone mi sungula ku tirha hi 2011 2011 tirha ka Shuzone va ni permanenta I think ni tirhe 2011 12 13 14 mi zi mi permanente okay yeah ka Shuzone ni tirhe 7 years ku fika la 2017 ni kha ni tirha Shuzone ivi ni resign a ku ri na n'wana wa Bramina a ku hala Joni ku na madyelo ya rihlaza and na sweswi ni nge byeli munhu ku famba Joni kwala ku resign a mi resigna already mi khe mi swi tiva ku se ni nghenini kumbe a mi resigna ku mahaya ku laveni hikuva ku loko u nge se tshama eka Joni mi nge swi twisisi ku n'wi Joni ma ku tiva mara loko munhu o mi byela hi Joni mi nge tshami ya Joni ni hambi mi kha mi endla something xa serious ni mi nga tikuma mi tshikini mi ya Joni so na mina ni resignini ni rhangi hi ku vabya vhele ni vabyini ni nga vabyi ni siya papila ni famba ni ya Joni loko ni fika Joni ni tirha first week ma vo mali yo ta kwala na kwala yi endla yi nga ri yi tele ku tlula leyi u humaka kona swi leswaku loko vo ni permanenta laha swi vula ku ni ta va ni ri na mali khampani liya a hi endla fall that RG ni tirha Gold Leaf madza andzai okay so ni tirha ku tirha 6 to 6 a day night swa fana so ni tirha ni kuma ku mali nga ku yi endla yi nga ri kona ni rhumela papila se ni resigna kunene and a ni va tlharhelanga ni fanele ni endli ku va ni hlongola kunene ni ta kuma mali ya mina hinkwayo se a va ni hlongolangi mi ni resignini and ku na ti-penalties loko munhu a exactly ni kuma sweswi swintsononi swa mina leya vo va yi teka I think loko ni resigna ni nga va ni kumi close to 20,000 a ku ri mali yo tala a vuton'wini bya n'wina ku sungula ku yi khoma kumbe mali yo sungula yo tala ku yi khoma yaleyo le ka kasi a mi nga claimanga UIF le ka Shuzone no ni vulavula ya loko ni resignini yaleyo ka Shuzone a ni claimanga UIF mhaka kwini ni yo resigna a ni heleliwangi hi tiro ni yo resign a ni se tshama ni dya UIF na sweswi then ni tirha lexi nga endla ku ni tshika le ka khampani liya ni tshikise hi mhaka ku a va nga ni permanent mihleketo leyi mi yi kuma ku yo tirha kumbe ya a ni hi maka mi ni believe ka ku loko nkarhi wu nge se fika a wu se fika se n'wi amola ku permanent wa nkarhi wu nge se fika hambi va nga ku permanent va fane ku nyika contract mara loko u tirha u nga ri na contract a mi tirha under yini n'we a mi tirha mi ri hava contract mi nga permanent wa a ni tirha ni ra contract a mi tirha leswiya swo loko namuntlha dilungu byo humelela byi ku a wena you are fired a tivheti va ti chayini swi va swi herile wena nkarhi wolowo a ku ri hi ndlela leswi ni swi vona ku a ku na contract a ku na nchumu ni le ku huhweni la ende ku ri ku vurhongo a byi le ku tleriweni swona va vona ku tirha night loko u vuya ka night u fika u tlela nyana swiawara nyana u pfuka u fa prepare futhi i tlhelela koho futhi se ni swi vona ku swa ni tikisela ni tshika ni tirha ka yin'wana khampani nyana ka night na vitirha ka ku ri yini khampani yani mara lembe ma ha ri tsundzuka a ku ri 2019 mi tirhi malembe mangani ko
ndzangi ni nga heta na lembe amtirha ani paka aku deliwa hi mabloom company liya ku na mabloom leswa swa makhadi a ku ri mina ni paka laya so va ni fonela lava ku va rhandza ku nyika contract ni tlhelela ni tirha ni tshiki halaya phela loko ni suka hala ni suka ka day ni ya nghena night halaya loko ni huma ka night ni tlhelela ka day halaya loko ni chaza ka day ni fanele ni tlhelela ka night halaya ku la ku twisisa ku famba yini na tshemba n'hweti ya laha mikhehle ku dlaya ku ngheni double amount loko ni huma ka night ya halaya ni a na ha tlhelelangi ka day halaya se a ni ri na vurhongo byin'wana byo chavisa ni tlela leriya ra ku loko se ni ya tlhelela ka night halaya se a ni letini siku leriya loko ni tlhelela tirhweni mara ni tirhini hambiswiritano ni tirha December liya yi hela mara still a ku na contract hi laha swi nga endla ku ni ku mana vuyi lexi xi nga ni futhi lexi nga ni phusha ngopfu ni nga ha vuyi va hisa lava a ni tirha na vona ka team leyi ni ri na yona ni va ti byela ku va dyondzisa mintirho so loko muchini wu ri ku rhaneni ni va ni ri busy no loda a ni ri ka team yin'wanyana a yi loda leswiya swa xipoci lexa ku dzahiwa ku hi xona lexiya a ku endliwa xipoci lexiya hala ni ri kona ni nga ha ri na nkingha ngopfu because hala hansi a ni ri na fole se a ri ni banyana tinhofu because ni munhu wa ti-sinus so le a hi endla xipoci lexiya so loko muchini wu ri ku rhaneni mina va ni kha ni pangetela layani na ri teka halaya ni kha ni swi paketela halaya ni kuma ku lamaya se manjeni vanhu lava nga tolovela purasi se vo tshama vona ku mini le ku dyondzeni ka tirho yes a ni ri ku dyondzeni ka tirho mara loko muchini wu yima loko u jama muchini a ni tshami hansi ni fanekele ni yima hi ku stakunula swin'we ku ni dyondza ku stakunula muchini luwa leswi la kahle mu nga wisa a ni fanelangi ni wisa ku wisa ka miti ya lanjini loko u fika lanjini u nge byi dyi no byi dya u fika u tlela u pfuka u tlhelela se loko ku December loko mako ku na misa n'wanyana wa Mxhosa a plan ku la ku nghenisa makwenu wa yena ya that's why aba fanele va ni treat hi ndlela leya ku ni nga wisi se tilongo din'wanyana dine a tshamero ni report ka mulungu kumbe loko a ni byela xilo a ni swi lavi ku xi endla ku ri hinkwenu hi te tirhweni mina ni hundzuka munhu loyi a tirhelaka vona laya loko muchini wu yima hi tirha swin'we wa tirha muchini ni on loko ni ri on vo yo tshama va ri busy na tifoni ta vona swo tani so hi leswi nga endla ku loko December loko mana a tlheleli since mi endlise sweswo loko mu huma ka laha mi tshama mi ya tirha kun'wana ya hi 2020 a ni tirha khampani yin'wanyana ya electricity ni tirha malembe ku tsundzuka ni tirha ngi malembe mo hlaya inga ku hloka ya mina hambi ndo yi omina hambi ndo swi ku yi because laha ka khampani liyani loko hi tirha la a Bashley anda ku yi vulavula hi vito ra yo khampani liya a hi tirha la Bashley hi renovate khampani yin'wana ya building ya masipala endla gezi laha and then loko hi heta hi kuma sayiti la Sandton mi ni tholele u Bashley mali ya mina leyi ni hola yona ni yi ni pfumelela ku ya tirha a Bashley hayi ku ya le ka site rich so mara day one ni ya ka site leriya vele a hi famba na vo kahle a hi hamba hi famba swin'we na mulungu mi ni fikela la ni nga tholeliwa kona hi famba na mulungu sweswo na ha sunduka na ku n'hweti manse manjeni ku va leswiya swa ku se hi fanekele hi suka andlwini hi ya le Sandton loko hi suka laha ya Sandton yes a ni swi kota ku ya because mali liya a yi nga hindzani ngopfu ni ya tirhweni ni vuya ku huma rin'wana sayiti hi fanele hi hindza laya ku va ku a na yi tivi kahle ndhawu leyi hi yaka yona mara a ni tirhisa 72 rand a day ku famba no vuya ku famba no vuya so mina loko ni suka siku ro sungula ni swi endlini hi hindza hi yale loko hi fika laha Sandton va hindza na vo hi famba hi yale hi fanele ku ya tirha loko ka side leriya so ni byela mulungu ku mali ya mina a yi nge ni pfumeleli ni swi kotini ku ya siku rin'we ni ya le hi tirhela kona
a nga ni hlamuli nchumu. The following day ni ya Sandton mi mulungu a fikela la site a kuma kuna mina la ya a ku wa hori la ni ku na mali yo yale a famba na mina ya le site ni khaya holova kwa ndleleni because mali a nyika ku yona a nga ringani ku ni yali ntlheni vuya ni dya futhela ni tshama ku kona ni le kaya ku dyiwa. So a hi lwela yaleyo ku a ngeteli mali because la mina nga tholeriwa kona a hi kona la ya. So loko hi chayisa a nga ta ni teka ku tlhela le ni ti khandziyisa ni tlhelela ndlwini ivi the following day ni nga yi 2 days 3 days a fona ni ku na mali a hi wala hi fortnight a na hakela hi fortnight ni nga yi still a fona ku musi ni ku hakeleni ku a wu nga na hakeleli swona leswi u ni hakelela ku ni tirhini leswi a ni nga tirhi leswi a ni nga tirha leswi ku ri wa munhu hlayeleli kale so a ku njhani ku te wa mali ya transport ni ku mali leyi u nga ni nyika yona yi ringana ku ni dyala ni le kaya ku dyiwa mina na ndyangu se a ku wa u nga teki ndyangu wa wena mi relocate ni swi vona ku ri ni nge swi koti ku endla sweswo hi mhaka ku lava ku tsakisa wena a ni tirheli wena ni tirhela mina so a ni swi endlangi sweswo ku heteleleni hi tlhela hi vuyela sayiti leri a rin'wanyana se va ni fonela ku hi vuyini haleni ivi ni vuyela sayiti leriya ni tirha kona ivi hi heta project leyi a hi ri busy yo tirho wo hela and it's something like a wu nga helangi loyi a ni tirha na yena loyi a ni ri hansi ka yena u ni byele ku hi ku se touch up laniwani n'wina na damani loyiwani mi ta pfa mi yimini leswi nga sala ni ta va ni kha ni hetisa mina hi ku ya hi leswi a nga nyikiwa instruction yaleyo ka mulungu mi ta pfa mi kha mi yimini von'we vambirhi ni pfuka ni nga yi tirhweni damani loyi a ka se a nga byeriwangi ku byeriwe mina ntsena swilo leswiya damani a ti ye tirhweni se damani wa ni fonela after 2 days ka swi wahi u nga ri tirhweni ivi ni n'wi byela ku xitori xi yimi hi ndlela leyiwani ku no humile tirhweni. Hayi makam a ni vanhu masikwana lawa ve ri ku na ku endla swilo in a polite way mi yo hlongoliwa hi leswi swo na mbilu ya n'wi yisa yi kha yi nga vavi swi fana na sweswiwani loko mo va mi ri khampani mi kha mi tirha mi telenyana ne ivi mi kuma ku se ku lava ku hlongoliwa vanhu a va mi byeli ku vo hlongola ve ri hayi mhaka ku hi vo ku production yi le hansi nyana hi ta pfuhi mi yimisini mi ta vuhi hi ndlela yaliya mo hlongoliwa mara mhaka ya kona a ku nga ri ku mi ni hlongola hi mulungu mulungu a nga tivi nchumu ka sweswo so a fola mulungu ku mi tiva ku a ka ha ri na tirhi lowu mi ni fanelaka ni hotela ni fanele ni yima ni rindzela sayiti rin'wanyana ku no a ni swi tivi sweswo ende mina se ni na n'hweti ni nga ha yi tirhweni loko ni fanele ni claim UIF ni lava tifomo ta ku claim UIF ka mulungu a ku hoyo tshika tirho which means kusukela ni tirhini a ndzi tshama ni dya UIF ya ka xuzona ni hi ta yi landza ta byeko hi ta yi landzisa ku yini a ni lata ku ka ta tirho hi ti heta hi ta kota ku nghenela ni twi mi vulavula hi timhaka to teka a ni nga swi tivi ku mi tekile no sungula ku swi twa namuntlha hi nga siyi nchumu ka ta tirho kusuka kwalaho then ku ya ma kumu un'wana ntirho kumbe kusuka kwalano ka khampani leya ya gezi a na ha tirhangi futa ma tirhangi futa ya ndzi tirha ku fikela namuntlha sweswi laha namuntlha ingaku ni gene ku tirha hi 2021 okay covid liya a ni ri busy na electricity na sweswi loko mo mina yindlu hi fanele hi chubela hi nga yi chubela mara misa mi chokiwa na hi khumbi swi lava mina okay a ku na problem yo teka hi makamne ni lava ku a yi sungula so ni lava ku na swi tiva ku ni mi twimi ku mina ndyangu ani la ta tiva ku mi teki kangani ku fika laha mi nga fika kona se wa mi njuma se amla rage hi plan ni ku la ku vutisa ku tekini swi ndlisa ku wa mi njuma vetani ni hlamuleni ku mi hlayela lava mi ngo loyi ni ze ni ku teka vasati loyi loko mo vutisa mi question yaleyo ne loko no mi betisa mi nga chava
Okay. ni nga chava Okay. Mo hi ku xi langutana na mina le. Mo ni xi hlamula. Ni tshame ni teka. mi teki kangani ku fika laha mi nga fika ko sweswi Exa ni teki kambirhi hi ku komisa. mi teki kambirhi okay a hi sunguleni ka lavo sungula va number 1 mi va tekeri a ma ha ri exikolweni A na ha ri xikolweni loko hi va ka relationship. loko mi va ka relationship America grade ma Mara swin'wanyana le. Hi lavana va ta tsandzeka ku tshinyeka loko se hi sungula kwalano se hi nga sungula. a hi jampi nchumu hi makamu Okay, ni ve ni feyila ka grade 10 ani. okay Which means a ri mahlweni ka mina. So mi ni feyila hi ya pasini, which means a ri ka grade 11 yeah. okay So ni ve ka relationship na yena. A ni vulavula hi girlfriend yin'wanyana, ni vulavula hi munhu loyi ni nga n'wi teka ni. hayi leswi a hi ta swi veka hi vulavula hi lava mi nga tshama va teka va mi ku loyi nsati wa mina a ni 2008 ani a hi ri ka relationship swin'we, and then yeah, loko ni endla grade 12 mina normally loko ni endla grade 11 a ri ka grade 12 okay ivi a nga pasi kahle, a nga pasi kahle matric a nga pasi kahle matric, a pasini mara a nga pasanga swona. Ivi a tlhelela xikolweni. loko a tlhelela n'wi ni believe a fanele mi ya ka matric Se a hi fanele hi va ka matric kwini. okay And leswaku a swi chavisanyana hi mhaka kwini hina ka matric ya hina a ni endla ti-comments a hi ri 4, okay which means ya tlasi hi boheka ku ya katsana na vona. ende a swi dumile laha xikolweni ku wa n'wina Okay. Mativa a tlasini ani hina hi 4. Loko ni nga ri kona mina ni a swi tikomba ku na munhu loyi a nga ri ku kona laha tlasini. okay Loko ni ri kona a ri kona a swi tikomba ku va kona hinkwavo. Ni vula ku na maendlelo ma kona wa swi twisisa loko u vona un'wana a tlatlarukanya no swisa ku oh that's why a nga kona loyi a fana a n'wi ba hi tihlo rin'wanyana. tshama hansi ta hi poyinta So a hi endla grade 12 swin'we swi za swi fika laha ka ku nkarhi wun'wanyana loko ni tsundzuka munhu ku ni sungula ku tshama na yena ni ri ka grade 11 yena a ri ka grade 12. a mi tshama na hi kaya Leswiya swo yivana kunene ku va na ku lan'welana kaya swo taninyana a kha a tsala matric hi nkarhi wolowo. Leraro leswiya swo ka u nga pasi kahle ku ya hi leswiyani ni nga va ni werisiwa ka ku ni contributini ku va a nga pasa na me ni believe ka sweswo a hi khomeni kwala. okay ni byeleni laha makama loko mu n'wi teka a ta tshama like se a ni phela me ni believe ku loko wo teka munhu a ni munhu sungula as a ri girlfriend mara loko sweswi no n'wi teka a ta tshama ka hina a heta vhiki a japenele ka lera rin'wana a nga se thwela me se na n'wi promota hi nexe ku loyi se nsati loyi ni vula ku swi fikini ka stage xexo. Mara hi ndlela yaleyo loko ni vulavula hi lembe leri a ri ka matric ani a ku ri ku chava ku tlhelela kaya a tshama ka n'wina a chava ku tlhelela kaya. okay loko n'wi mi teka nsati a ma ha tshama a kaya ka n'wina straight laha mi nga tswariwa kona no vomakwenu a na ha tshama kaya a mi ri na room ya n'wi kaya a ni ri na room ya mina xitovatova xana hlilani a ni ri na yindlu ya mina, a ni ri na room ya mina liya ya xichangani ya tradition liya ya mabyasi. okay a ni ri na xiyindlwana xa mina laya. So ivi loko hi ri ka grade 12 hambiloko se a tlheleli kaya hi lembe leri ya rin'wanyana hi ri ka grade 12 swin'we a ni boheka ku n'wi lunghisa ku nga ri na ku ka vo va n'wi lunghisini kumbe njhani. A ni boheka ku n'wi lunghisa. no believe ku am afford mhaka ku
a na mpfumishi wa xikolweni mi ya hlantswisa swinepe na ni ri munhu wa swinepe a ni xavoda sweswo kahle cheese boy xikolweni hi hina lava va ku hi break a hi kota ku dya gwinyana supu a ku ri hava vuswa karhi luwa xikolweni a hi dya gwinyana supu lero a ni dya kahle ene n'we mudyondzi xikolo hi nkarhi lowu a ka hakeliwa xikolo fees kusuka primary a hi hakela school fees mara loko ni fika high school a hi nga hakeli school fees so hi munhu loyi ni nga kumeka ni va ni n'wi teka and then 2010 loko mina ni nga ri xikolweni loko mina ni nga yangi xikolweni ye a yi xikolweni okay a hi vona na sweswo swa loko a vuya a va yi xikolweni like a mi humi ka matric a hi humini ka matric vo mapaselo ku vi na ku hambana a kume diploma I think a swi ngo hambana ngo ti-point ta kona na liya ya sungula a tshikeni swa ti-point vo va yise swa tidyondzo a mahlweni va yi a university n'we mi sala okay mi se a ni tirha hi 2010 leswi vulaka ku u tele ka rolo leswi vulaka ku hi nga yi hlaya ku n'wana pasanga kahle vo va pasi kahle because va ya ku a university exactly okay relationship a yi ri njhani loko va ri university n'we mi ri kaya relationship a yi ri kahle cause loko I think June loko ku tlanga World Cup ani loko chavalala dikora na mina a ni kora so na first born ya 2011 okay first born ya Mithio ita 2011 and then impela ndima ku nkarhi wa World Cup a xi pfala ku ri June va vuyi kaya swi ri n'we maka mi be strategy xa ku a mi nga lavi ku va loser ma xita strategy lexa xa also mini believe ku strategy xa magwala loko za u onha munhu hi mhaka ku cha ku n'wi loser ntanga ku swi na problem swi hi ndlela yaleyo a mi cha ku nga loser a ni nga lavi ku n'wi loser okay yo ivi kusuka kwalano a heta xikolo manisele kaya ni sala na n'wana ni kha ni sapota n'wana okay a ku nga ri na nchumu leya xintsandza hi n'wana loko mhana yena kumbe mhana vona vo va xavile n'wana masani kumbe va xavi maphampasa va ta va kha va hemba va kha va nga hembi a va xavi hi ku a swi kona va xava hi ku vo tsakela no a va xavangi okay a va xavangi a ni nga titsandzeki a ni nga titsandzeki le hambile ku vo fona namuntlha va ku ti-pampers ti herile a ni ta xava a ni ri na mali yin'wana a ni yi vekini ni yi vekela ku endla license papa yi ni nga hi mali yin'wanyana ku ni endla license I think 3,000 so a yi yo tshama mali liya a yi rinda sweswiya swa ku loko va ku 1 2 3 1 2 3 se endzhaku ka loko va vi va a university va hetisa swa tidyondzo a ma ha ri swin'we a ha ri swin'we va graduate hi ri swin'we va graduate I mean ka graduation ya vo a ni yangi why a ni tirha shopping a ku nga ri na mara ni live munhu wa kombela ku baba a shopping ani vo mi decidela ku wo ta va na liverini wo va na liverini a hi swona leswi swa ku we i ta va na live tindlela ya wena ku hi nkarhi wa so mina ni fanele va ri livini so a wu decideliwa ku n'hweti ya so ku ya loyi livini n'hweti ya so ku ya loyi livini sweswo so ka graduation a ni nga yangi okay hi nga loko se mo ni mi sukela ni twa ku mi tshama a mi tirha ku fulela tiyindlu ku nga va ku ri swona kumbe hi swona i ntiyiso ngopfu nghozi ngopfu hi swilo leswiya hi ku fulela yindlu ya mabyasi kusukela kwele ku belela lwangu ve ri ni fulela ve ri mi tshama mi chika a henhla ka yindlu ya mabyasi mi nga chiki hi xitepisi mi rheta a ku lo humelela mi nga tsundzuxi yaleyo ni ta hi kume siku okay swi la ta komba ku namuntlha hi to dlina kwala kambe load shedding yi sungule rini load shedding a na ha tsundzuki kahle
Thina kwala anifanekele ni kha ni nga yi rivali ku load shedding yi sungulerini because kwala ko chika ndlwini ni a ku ri karhi wa load shedding. Mi ta hi hlamuseta ka next episode ku humelelini timhaka to chika ndlwini hi mhaka ku hi vona nkarhi wa ko wu le ku hipeni. Ya ni ta mi hlamuseta endla ku yi ta yi kumela nkarhi. Okay, Botoska. Okay, yo chika ndlwini hi twine mara a ni la ta tiva ku swi endlisa kwini because ni believe ku mi teki kambirhi leswi vulaka ku lava mi vulavulaka hi vona sweswi a hi vona lava mi tshamaka na vona unless loko ku ri ku mi teki kambirhi mi teki ro sungula mi teka ra vumbirhi ivi sweswi mi hava munhu. Swi endlisa ku yi ka lava vo sungula swi helisi ku yini kahle kahle. A ni nga lavi ku nghena ngopfu i mhana n'wana lavaya. Okay. Ni vula ku Theo siku rin'wana ni nga tshika ni holovisini hi ku papa why mi vulavula swo tani. Okay. So mara swi endli hi ndlela yaleyo loko ni chika ndlwini lexi ni tsakisaka ni mukhegula ni hi rhandza ngopfu hi but loko ni chika ndlwini ni mukhegula ni matsangu yo yi ntwela machikelo ma mina n'wananga swa vasati u nga swi teki hi mbilu va ta ni time zoni tanga ku kahle xi tepisa xo va kule kahle jaaka mu nga ta xilata so mo ni tsema kwala ni nga ngeni ngopfu ndeni a ku humelelini ku ze a mi rheta mi kha mi suka le henhla oro jaku yini ku beli mina. Okay. Ku fulela mina leraro na yi tshemba. Okay. So chekani ya ku okay I tshikeni kwalano okay and then ebe hambana ebe nteka lo ni nga na yeswi mi hambane ri 2016. Yeah. Okay, I know. No hleketa ku a hi ndlineni kwala hi ta ya mahlweni ene loko hi ya mahlweni hi ta telava ku a ku humelelini ku ze mi reti kunene ntele tata ku chika kunene ni kombe ku nga ti vulavula. I know na swi confidential loko ri ku a yi pfala ni a hi pfaleni kwala. I know a hi pfaleni ni khese nkarhi wa n'wina ku khesa mina. Thank you. a wu hlalele channel ya wena leyi u yi rhandzaka ya Oscar Makamu na Majovan Sisters. Leyi i Dayimani. Mona ku ni bebuluka mavambi because clinic a ri ka mavambi mara kaya le Jim Jones leyi nga hansi ka mavambi. Okay. Kahle mi ho bebeliwa clinic ya ka mavambi ne le clinic ali xo ngopfu ni nga ni bebulu xitangeni ku khale ni wa masiku nyana ni. Okay. Ni byeleni la Oscar Makamu va swa tidyondzo ta vona mi nga va ma ha tsundzuka ku mi sungule ku dyondza xikolo rini nakona kwihi? Ya na swi tsundzuka nyana ni nga va ni dyondze xikolo I think ni nga va ni sungule 94 a ni nge se bebuli then loko ni sungula 94 yaleyo ni ku AB a ku ri grade R. Okay. Then loko ni ri ka B a ni dyondza Jim Jones a ni ri AB liya ivi papa na mhani va hambana so mi ni sala na papa.